lifetime there na ye hu niam bebre na social media na so but one particular issue fa ye celebrities hu say oba anase mbema no most of the time no kra na ya na mbema no omunya mutiri edidim na emu no mba no na ye omobre pa ene ade ni nyina ne say so ko social media na so na wo de wani atoto forma nkoma Ghana fo ni bebre na edi ni say adenti na Ghanaian celebrities ni bi akwakoye mba no aware ho aye omodin papa adenti ana aware ho aye omodin eni ti omo start e owuma no mo de bebom na delay yin onya aware na aba na mo wanyi onya aware se wa me onyi onya aware Christiana Awuni onyi onya aware chewampo na nse aware ye ko aware ye na no tu hu nsem bebre na chewa nyini efe no aware eni ade eni ti akwakoye one particular topic a dari de nyina Ghana for edi hu nkomo mo kasa ho ni nyina mu anese o mu chire mu a o mu nim ni enti a celebrities no if you won fie epim ekokodu baabi a no munya aware ene adeneso de ewo nie so open celebrities bi no mo kan on life story a chirewa obehu ni se ebi mu aware pen nanso enam niema ba ku mienu bi nso anunti ano mojai example Zandi Camel issue we Zandi Camel kaso on worry bi ma you should understand her say aware na nkoyi niema ofemu e ma odome ne ade enu eye one. Secondly, yehu chewa so ko ware ye wakwaji obi kunu ehun sem bebre eno so two. Ye maame ani din ade Christiana Awuni ono na ne de aba be pem so ene. Ye nyina ye nim se ye maame ani din ade Christiana Awuni de oba kuma wudi mu awatwa sini yi papa edu be bi nimpo no na aye Ghana for adwen ni bi se eye Bishop Benanyako nsabi ne mpena eno no we ensema na Ghana for edi hu komo ene ade na no ena in an interview no omokotena so ono ene na yas na chezo mukodi nkomo ene ade na abra mudi nkomo no ana wa receive ebe mu ene yebisa ne se o na ni agi ene ade on ware no o chirechire mzo wo no wa ware eja na ensu niam bi oku mu ninti ana choesa ware no entimi engine nti ebi obi ho we chire na wa hwe from afar osusu se wo bia eye normal say obe ware na ware na gu na nkrofo wo they go through a lot omuko nime mu ankasa ansana ware no mpo be gina anasa be fele na no na o de tuju ase ye kan krofo ma ware eyo omo fa anasa se ono nya ware ni bi ankobara because o hwe na Mama Brown ene eye nikunu a sometimes eye ne fe yi papa so be hu se bi Mama Brown ko na nikunu kura ne bag na efe obe hu se we nam na we efe yi papa ni ntu no nya ware ni bi obe ware ni emu no eni ema ofe mu ewa na ware mu eni ni ema okomu ewa ware ni mu no efutu a ode be ma youth ni nyina eni mma ni nyina ne se so ko hu be ma ene na be ma ni sika doge no memfa no doge no chere se emfa be ma woni sika be ma oye broke be ma hwini ni botom na se be ma broga menware bi da oye youth oye oba na se bia wasi wa ware mfie so na se o ko wani ma be ma woni sika de enware bi da ni nyina mu an eye nie wane mu nie wehu no ko so cheche ni nsemu a ansa na obehu se be ma do no agi se oska because e duwa no ne beti na woni ska ene ade nanso onya be menye ska se pe no wehu se sa na okra ya no my class ye kan mam pese mo ware mu a won ka ho ene ade na we ena so fuma mi bia ba na fire obebe fire eye ye ma me Christiana Awuni se ono se bia niam bia akomu no ena wentimi engine anu na ware na gu a ema ne ntu youth for ne fosa yenko ne nkoti nsema maame no ade tuja wa woni Christiana Awuni bia na wotwa kuma wudu no wo bia woni ni bia no on hye message ma no ma Christi won saka me message ya mesro to bo aseneti wate ema wo bu enfu me da hwe asam na wo kan ye no emu odu asam no anu oden hwe atiefo ma Christiana Awuni asam wo kan se wo baby asa wo ware be ma woni sika enware bi da ware be ma wo sika be ma woni sika sa woni ne bre na sa mo bobra se pene sika ba afei ne wo hunu ne dofo afei ne wo hunu ma wo pe wo ma wo ba be wale wo no ana wo hunu ma wo pe enti be ma woni sika de enware bi da na mo ware be ma wo sika ma Christi me pese me kan asem we kiro se yi ya efiri utiri mu ate na dia wo aka ne bia so no esuro sonso no wo na wonim de wafamu wo na anim atete a wafamu ma Christi so wanyi ya amfiri utiri ma wanhwe ya asem bia beka no enye papa
na dia wo kan nipa ante wase o na so na wonim dia to wo na so ne ma Christi me ka asem bia anya mema nyina na bone wo mu tirim o ba mebo na se wone ne yere ebra won pese wode wo ba foforo ebeba mu ebeba betete ne yere enti wo bu ne yere sane ne yere tie bia no wone wo ba ne sam fifire enti wo bu no ya wo mema ni bo wo mu ni nka yo mema ni bitiri mu odene ene dia wo kan ba mebo okra bia kue wode wo fa so no na kopon e na age wo enti mema ne de ebi nye enti wo ka sa wo de sa hye wo tiri ma sa wo dofo bi ana wadanfo bi akwa titi mu wo awade mu a wo besusu na sam kire wa se hye wo tiri ma wo ntu na futu pada ebi so na wo ma na futu sama enka bepoa no wo awade na se enya mema nyina na ye nipa bonefo ma Christiana ye pa me ya madwe sa me ware da esanse ebra me nyine ye no me fie ema wo ho wo mo ne be ma tena so mo yi wo mo ye mo boa be ma na so me fie ni bi obaboa be ma ne benya sika sepe no wagya no wakofa foforo me be hunu bebre enti bi di sia me tiri mo sa me ware na so bra me kunu ehu me oka so be wale me no me ne tena ase no ana me hunu say yes say ye wo mema ye wo papa wo ho ene ye wo bone enti wo ba bi a wotiem sa wo pesa wo ware abompa ye se urade ma wo nhia be ma papa me ho se sister bi so kasa se enye se wo ba bi aboa be ma da na mema nye empa ye kura mo bi ma be ma hwe de wo bi afam no wo ka wa nhwe ya wo ntena ase o etua wo yonko anwe abekese etua aduam enti ma wo bi ani ma Christi atem sa sister no so mo bi ankasa ntia no Joseph Mensa so be ka asem se ba ma bia wa ho kire bia me yeso ware enti wo bia no a wo hia wa wade mu no wo ne nanim nia wo ka asase we huru ni panti nya pedo ma Christi mesrawo wo ni sister na mo kasa se mema nya no mema ana wakwa akotie no we eya humble request we ehensema choices of Maame no ototo ede ama yenua ba anase ye Maame anedin ede Christiana Awuni se ewo mu sa ebia obi ento ase ebia asem na wo ka no obi ento ase nanso ade ba ko so woni se ebia sima yeti abrabo aye egbu ye won mema bebre so a omo ye very very grateful se ebia ono wote niam nyina akoyie bibia ye fine ono ohun a ompese oba bi ona to ba foforo bebo ewu abusu anim aba be didi ono like on repeat na se won so wi ye no man be di debi onye ne sa na emum no oboa eboaboa no ye ne bibia ene ti se bia wa ware no na afeli na nkoyi a men to youth for ne fosa no mo so mo brabo ha Brɛaks GH